zo Google channel kan lo lo ma che khong in min lo subscribe sak ve don nya kalome Ole chibe ule tuntum chu phone memory storage khat lut tu kang chi te storage running out memory full te ron ti thina kan phone a thil tangkai to lo paidan phone memory ti thola kan zir anga chang sang oma tama amara ti tuntuma chanin kan mai fo thina begin me chiate le upadau tena ana chang thiat lo kha kha kan zir ho anga point pan hi che ka sai don nga hi chu bung khat na nga ngai ta ila abak chu video dang le kan ti anga he po hi in short pui le don ani memory ang chi akhan etin anin whatsapp ang khoi deu fura whatsapp hi chat kan backup thuna tu kan data a backup a chu nimena backup kha atang kai to lova voina backup kha atang kaya so bang chunin file manager a lutla WhatsApp kha WhatsApp folder ai lutang file a jangan luta ten databases ti omani message store hami hi databases sa backup anita hi nimina mi kanita nimin pmi hi nimina nita vona line backup lova anuai berche hi tangkai ti fetur tuna khanan lut chin la WhatsApp pi ka install le chawni wangin 2.8 8 MB chawni ta riana changka ta chang zani ti te kai phang ka kha ni na ti hek lo tu ka ni chama chunin in delete ang anuai berche hin zuang he tangkai le na chan chu WhatsApp in uninstall te data in clear te mo athari man le te message bo lo tura restore thai tura ta na backup ani he chu kaka apoi mo ebe ma tin WhatsApp hianin hengo wi clear pe tur media kan lu hianin sticker kan ting chi te voice note kan ting chi te thil tangkai to lo ni chuan ala tangkai ni chuan in thu khran ni nge voice a thuin thonang chi te chuanin WhatsApp video i thonang chi te ni te kha i check pe anga image ang chi te thil tangkai to lo tam tak om thia ni hei thian fai pe tor mizo chu WhatsApp a thil kan thun na sa kan download na sa khami kan check le to ngai lawa phone memory hack na sali tuk ane kaka point kan ni sala engamo zat kaka ni phone storage internal storage hack lut tuk khatre don ani panina chanin hei kan mangang 90x duplicate file remover hi description a hi na download link ka da in download anga in install za in open anga duplicate file tam du ni kan phone a hianin duplicate kan ti chuanin atak an puilo ve khani maya images an lutaila china scan anga in tik zong hi duplicate ani original oma chunga anoya duplicate hi tangkai lo ti na pahni inei ti na ni chom dia chon khala ka kha chuan chen delete now kan lutanga kan delete ang
delete anga za pakhat lai lo mani deleting azwa in delete thuna video sai lut le ta la video chu kan ei vak lo duplicate pakhat mam lo fa an back le la an refresh ve zel anga ya ha kanga audio sang lut le nga ta pon kan ei chong lo wa in nei me the ani in chuan in nei chuan in ai tik le ang o a duplicate kha a file lem akhati to mayang original ni lo kha original khai nei thaw wangin delete tur ni copy khan for memory a copy na ni a hria tur chen document chang lutanga ai tik le nual hi kan delete now le ang duplicate thaw hi okay le nga deleting a kalmeka he pangala elo le ha la kha khan ya phone memory internal storage ai heklo tuk ane duplicate file hian delete zawa chungklang line pathumin click tawla $90x duplicate file remover pro tigar chin che tawla so tong khanin description a hian in download link danga in lo download on dia oi chotang kai ka be saya lo subscribe veula ka lom leang